دما خوش به بنرین هجیر و 24 کانون 2020 روزان روزا پیشمه یا بویر او گشتن کو هری بالکش او سرکه ین سرانسر جهان رودان محول بدن ده 20 دقیقه نوچین جهان دجوره پیشکش بکن. بنرین هجا جاری کردن دناوا امریکا و ایران ده دیسا پیامین گفخوارن دست پیکرنه رایدارین پیابلند ین ریوبریا امریکای اشکره کردن که دو رایدارین پیابلند ین اولهیان اجتماعی جوینک لکوشکا سپیل دارخستنه جوین درباره و بجرکن لدیج ایریشه که ایران او وکیل وین لشکری و دیپلماسیا امریکا لعراقی بوم. جافکانی جاجانس رویترز دیار کرد که رایدارین اولهیان اجتماعی لسر کمکش و بجرکن لحفکر دید دمک نیز دجی پیشکشی سروک دولتین یک بین امریکای دونالد ترامپ کن. رایداران دست نشان کردن که کما رایدارین کمیته سرکه وزیر پاراستن یه به وکالت هاتیه ارگدار کردن کریس میلر وزیر کارین در و مایک پومپیو و شورمند اولهیان اجتماعی روبرت اوبراین لسر روشی لکوشکا سپی نقاش کردن. هم وقتی وانوچیان سروک امریکای دونالد ترامپ به پیامک لسر حساب خوی توییتی کو و شانت آگاهیین هی پشتراز دکم. ترامپ ده پیام خود گوت گر لعراقی لشکره که امریکایی تشتک بیوره او ایرانی جویه که برپرسیار ببینن. ارتشان اجتماعی لیبیا راگاند کو به هزاران چکدار لحریما هیشه قدیای او زمزم او لروشلات مصرات کومبونه او آمده کارین ایرشکه لروشلات لیبیا دکن. بردف که ارتشان اجتماعی لیبیا احمد المسماری گوت چکدار آمده کارین پیک آنینا ایرشکه لدش حرمی دبن کنترل ارتش ین لسیرت جفر او حریم روشلات بگشتی دکن. المسماری دست نشان کرد کو چک بوان کرنان خواه آگربستی به پیدکن. هر وها المسماری پشتراز کرد که ارتشا لیبیا تفگرین ملیسین دشوپین او هشاری جه تفگرین پرووکاتیو ین چتی آندا. بردف که ارتشا اجتماعی لیبیا به بیرخست که ارتشا اجتماعی لیبیا با آگربستی او به بریارین کمیته لشکری یا 5 کم کرن 5 ری او پیک دینه. دول روشاوی اتوپی ده انجام ایرشه که چکداری ده زیدتری 100 کسی هاتن کشتن. کمیته اتوپی یا مافی مروان دیار کرد که ایرش لحریما بانی شنقول کومس لروشاوی والید پیک هاتیم. پشتی ویه که سروک وزیر اتوپی یا آبی احمد راگاند که وان هیزه که مزن شاندیه حریمه. احمد ده پیامال سر حساب خوی فیسبوک و شاندی ده دیار کرد که دمه که هریکن دوی اولکاریا لحریمی مسوگر بکن. هر وها دو دستراب داریا اتوپیه چند برپرسیارین حریمین بانی شنقول کومس به توانا کو تلیا وان ده تندیال حریمی ده حیا گرتن. ده داخلینی حکمت ده هاته اشکره کرن کو دنوا کسین هاتنه گرتن ده وزیر بریه کار و بارین جواکی توماس کوی جهیم. حکمت دیار کر کو کسین هاتنه گرتن تلیا وان ده بویارا کشتنن لوی حریمی ده حیم. 14 مجدارا بوریجی ده انجاما ایریشا کومین چکدار ده 34 کس هاتبون کشتن. جبر زختین روسیا او بشک جوالاتین آفریقای کنسیا پاراستن یا نتوین یک بوی پشت سالین دریش ین شری نفخوی بریاردا کو هیزن آشتی جهرم بپاش ده وکشینه. لگوری بریاری سودانا کود نوا زهابون او شری نفخوی را دیگه وزه و نتوین یک بوی جهیزن خواه جهرمی وکشینه. دی گوتن بقاسی 6000 لشکر او به پولیسان رجی 1500 خباتکارین و پشتی سوی یکی کانینا 2020 ایدی بفرمی کار نکن. ده دنگدانال کنسیا پاراستن یا نتوین یک بوی حتا کرنده حکومتا لشکری سیویلیا سودانی، روسیا، نیجریا، آفریقای باشور، تونس و چند ولاتین دن زخت کرن که نتوین یک بوی هیزن خوین آشتی جهرمی وکشینه. چوینا هیزن یکینه یا نتوین یک بوی یا دارفور یا آفریقای جبو سودانی 2007 دست بیکری بوم. لالیه که دن بالیوزی آلمانیا یل نتوین یک بوی کریستوف هازگن او هنک ولاتین روش آویجی جبریارا درکتی نرحتن. آلی دبیجن روشا مترسیدار یا لحرمی ددوما او دوی هیزن آشتی لحرمی بمینن. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوتریز جراگاند کو هیزن وان و حتی سه حزیران 2021 کن به تمامی جهرمی وکشن.
یک ji welatên herî hejariyên Parzemîna Afrika careke din şerê ku bi dawî nabe li ber derî wê ye, li Komara Afrikaya navendî careke din şergur bûye, Rusya sêsat leşkerên xwe şande herêmê û Fransa jî balefirên xwe li ser herêmê da firandin, komên serhildên yên li dijî desthilata welat bajareke din yê welat kontrol kir. Li Komara Afrika navîn careke din şergerin bûye. Komên serhildêr beriya hilbijartina li welat bi pêş de dikevin. Rusyayê ragihand ku li ser daxwaza hikûmeta Serokkomar Fostan Arşang Tuadê re wan leşkerên xwe yên perwerdekar şandine herêmê. Tuadê re ku di hilbijartinê de weke heskirî tê dîtin, komên serhildêr bi hawildana darbeyê sûcdar dike. Rusyayê jî 300 leşkerên din yên perwerdekar şandine herêmê. Parêzvanên taybet yên jî şîrketa ewlekariyê ya Rûs re dixebitin, niha Tuadê re diparêzin. Hêzên çekdar yên Efrîkaya navîn ji aliyê Rûsan ve tên perwerdekirin. Komara Efrîkaya navîn ku nüfusa xwe 4.9 milyon e, weke yekê ji welatên herî zêden tê dîtin. Ji bo pêştîgiriyê Rwandayê jî yekîniyên xwe yên leşkerî xistine nava liv û tevgerê. Monsieur le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron jî biriya telefonê bi Tuadê re axivî û hewildana nearamîkirinê şermezar kir. Macron li ser daxwaza Serokkomar Tuadê re fermanda ku balafirên şer li ser xaka Komara Efrîkaya navîn bifirin. Piştî ku sê komên çekdar itîfaq kirin û ber bi paytextê ve bi pêş ve çûn ev bû yerqewmî. Dewletên Yekîtiya Amerîkayê nerazîbûn nîşanî teqûyeya leşkeriya Rûsyayê de. Berdevkekî Wezareta Karên Derve ji Ajansa AFP re axivî û got. Pozisyona me her tim ew ku welatên alîkariya leşkerî yan jî alîkariya bi cûrên din bi welatan re dikin, vêyekê bi zelalî û koordîneyî bikin. Bi vî rengî rêveberî û aramiya gelê Efrîkaya navîn bêxurtkirin. Wezaretê nerazîbûn nîşanî zêdebûna tundiya beriya hilbijartinên 27 kanûnê ku zêde bûye da. Li gorî netewên yekbûyî bajarê herî mezin yê çaran yê welêt bambarî sêşemê kete destê komên serhildêr ku 380 kîlometr li bakurê rojhilatê paytexta Banciye. Dema êrî ji hate ser bajêrê di navbera artêşê û şaşikê şînên bi ser netewên yekbûyî ve şerekî bi qasî 2 saatan dom kir. Komara Efrîkaya navarastê nüfusa wê 1 milyon e. Yek ji welatê herî hêjariyê cîhanê ye. Lê ji hêla kanên Alambatê ve zengîn e. Wezareta Parasiniya Rûsyayê ragihand ku hêzên wan yên aştiyê ku li herêma Çiyaya Qerebaxê ne herêmeke bi qasê 274 hektar ji teqemeniyan paqij kirin. Li herêma Çiyaya Qerebaxê hêzên aştiyê yên Rûsyê herêmeke 274 hektar nêzî 105 kilometre rê û 451 xanê ji teqemeniyan paqij kirin. Di encama xebatên paqijkirinê de zêdê 8700 madeyên teqemeniyê hatin bêbandor kirin. Laliyeke din 488 koçber ji paytexta Ermenistan Êrîvanê vegeriyan herêma Çiyaya Qerebaxê. Hêzên Rûsyayê jî alîkariya wan kirin. Tê gotin heta niha zêdeyî 43,000 kes vegeriyane herêma Çiyaya Qerebaxê. Her wiha hêrsa Ermeniyan a li dijî Serokwezîr Nîkol Paşinyan ku îmzeya xwe li bin peymana Agirvestêdayî jî kêm nabe. Li paytext Êrîvanê bi sedan kes kombûn û careke din daxwaz kirin ku Paşinyan îstifa bike. Di nava xwepêşandanan de Wezîrê Parastiniyê berê jî hebû. Xwepêşandan li qada Komarê pêk hat. Wezîrê Karê Derve yên dewleta Tirkiye û Rûsyayê wê ji bo nîqaşkirina rewşahiyê û peywendiyên dualî bicivin.
لگوری نوچه کو آژانسا فرمیا دولتا ترکیه سپارتی چافکانی جه حکومتی جوین و دنابرا وزیر کاری دروی ترکیه مبلود چاوشولو او هم پیشه وی روسی سرگی لاوروف ده پیکوارم جوین و بیستونه کانونی لسوچیا روسی پیکوارم آلی و تکلداری روشا دو آلیا های امجارین هرمی باخوان بالکشاکو جوین پشتی دولت یکبوین آمریکای جزال ترکیه فرض کری پیکته ده جوینا کنگرسا آمریکای ده جبر کرینا دولتا ترکیه جه سیستما پاراستنیا از 400 یا روسی بریارا جزا کرناوی هات بوداین روسیا لدیجی وی برتک نشانده بوم. بله هر آمریکا به بهای 478 میلیون دلار دخوازه چکن مشکن هواده او بجاهی بفروش عربستان سعودی و اکیجی دخوازه به ریا فروتنا طیبت یا راست پیک بینه. لگوری نوچه مالپرا بلومبرگ یا سپارتی چفکانی که طیبت یا جری وبری آمریکا وزارت در و دخوازه به بهای 478 میلیون دلار 7500 پارچه مشکان بفروش ریادیم. وزارت دانزانا و یکیشی پیشکشی کنگره کریم. دنوچه ده هاتیه گوتن افجک جیین هری نوجن ین خودی طیبتمندین لازرین جوره یا پاوای پینجن. 2015 جی امریکا جه همان جوره مشکان بقاسی 8000 فروت بو عربستان سعودی. سالا درباز بوی وزارت دروی امریکای بقاسی 8.1 میلیارد دلار بریار فروتنا چکان جبو ریادی او ادعا کری بکوی 1.5 میلیارد دلار چی جبو مشکی نافبوریه. مها درباز بوی ده هر دو بشین کنگره ده جبو پیشنیارا فروتنا بالفرین F-35 اجبو عربستان سعودی و اماراتی رونهیا کس کاتبو پیخستن. وزیر دروی آلمانیا های کماس لسر بریارا دادگاه ترکیه یا داینا جزای گرتیگه لروجنموان جان دوندار برتک نشانده و گوت اف داربه که گرانه کو لروجنموانان خاطه خستن. های کماس به ریا حساب خوی تویتری لدیجی بریارا جزای گرتنا 27 سال و 6 ماه جبو روجنموان جان دوندار برتک نشانده. ماز دیار کرکو آزادیا چاپمنیه مافکر روای او هاگوت. روجنموان جبو جواکی خباته کو دست جنای بردانه به طیبت لسر دستلاتی تماشا کرنه که خویا رخنواری هیم. سرک وزیر آلمان جارکدن پیمانا مافی مروان یا اوروپایی ببیرا ترکیه خست او رخواست انقره لگوری پیمانی تف بگرم. هر وها به وین نیرین آخواه آلمانیا داخوازا رادست کرنا جاندوندار آجبو ترکیه جارکدن جی اشکره کر و رد کرد. سروکی راگهاندنا سروکماریا ترکیه فهرتین آلتون پشتی بریارا آلمانیا لسر حساب خوی تویتری برتگ نشانده او دوندار به تروریست او سیخوری بناف کرد. هیجای ببیر خستنیه کو جان دوندار اگرنده بریگ روشنامه جمهوریتی بو جبر 2015 عربین میتی ین چکشچتیان رد برن سوریه بلگه کر بو آرمانجا دستراتا فاشیست یا اردوغان. لپارزمین اوروپا یکمین درزیا لدیج ویروسا کرونا لسویسرا هاتلیدان. درزیا یکمین لباجر زوریه کانتونا لوجران یادکه و با کرو شلاتی سویسرایی لجنه که تمنی خوان 9 سالی هاتداین. سازیا تندرستی یا سویسرایی بریا چاروشان بکار آنینا درزیا فایزر و بیونتک یا لدیج ویروسی اری کربوم. درزی بپره لشینیان تداین. لگوری داخلانین ریو بریا ولاد بقاسی 107,000 درزی هاتنه استاندن او بریا ارتش لکانتونین ولاد هاتنه بلاف کرن. لسویسریا کو خودی 8 میلیون و 600,000 کسیه حتی نها 420,000 کس به ویروس کرونا کتنه او نزی 7,000 کس جمرنه. هر وها لولاد شرکتین جدایین درزیان لدیش ویروس چیکری نزی 16 میلیون درزی هاتیه کرین. دوی ناوبری ده ویروسا کرونا لأوروپای بلز بلاف دبه او ده ناوا دومهین داویه ده جمارا کسین جبر ویروسی مرنه 500,000 کس در باز کرد. لپایتخت انگلیستان لندنی بیدنگیه که مرنی هیم. لولاتا کو ویروس متاسیون در باز کریه دقادا نامنتوی ده لهمبری وی تفدیری زیده بونه. به دهان ولاتنان چون او هاتناج بو انگلیستان دانه راوستاندن. دوی ناوبری ده لدولتین یک بوین امریکای جی حتی نها میلیون کس درزی لی هاتیه داین.
Piştî pêvajoya derketina Brîtanya ya ji Yekîtiya Ewropayê di nava aliyan de danûstandanên qonaxa piştî derketinê tê nîqaşkirin li ser mijara bazirganiyê alî heta astekê gihane lihevkirinekê. Piştî lihevkirina Serokwezîrê Brîtanya Boris Johnson ya bi Seroka Konseya Ewropayê Ursula von der Leyen re tê payîn lihevkirin were ragihandin. Li gorî nûçeyên di malpera The Guardian de ragihandiye ku biryara derketina Brîtanyayê ya Sûhiyeke kanûnê ji Yekîtiya Ewropayê aliyan di mijara bazirganiyê de nêzî hevkirinê bûne. Johnson li ser mijarê bi von der Leyen re peywendiyeke telefonî pêk anî. Divê alî de di destpêka sala 2021 de li ser peymanên heyê lehev bikin û li gorî wê êdî tevger bikin. Di rewşeke dijber de wê baca navbera hinarde û derhênanê de were zêdekirin. Ev yek jî wê rasterast bandorê li ser bihayê pêwîstiyên jiyanî bike. Alî ev demeke dirêj e ji bo ev rew ji holê rabe hevdîtina pêktênin. Lê piştî danûstandinên dirêj beriya çend kêliyan daxuyaniyek hate dayîn û hate gotin alî li ser qonaxa piştî Brexitê lihevkirine. Girindê fona diravî ya nevnetewî EMF piştrast kir ku ew nikarin Lubnanê ji aloziyê xilas bikin û destnîşan kir ku li gel aloziya avakirina hikûmeta Lubnanê rewşa aboriya welat geleke dijwar e. Li aliyeke din bi sed hezaran koçberên Sûrî yên li welat jî di nava zehmetiyeke zêde de ne ya ku diyar ew e krîza aboriya heyî herî zêde bandora xwe li koçberên li Lubnanê kiriye. لبنان آکو دناوا کریزا آبوری و سیاسی دیا روشا خوا بربا آلوزیه ودچه. هری داوی فونا دوراوی نافنتاوی ایمف راگهاند کو اوجی ایدی نکار لبنانی خلاص بکه. گریننده ایمف اونو نری کوما عربی محمود محیدین گوت پیوستی آلوزیان به کمک هفگرتی جبودی تنا چاره سریان هیا گلک چاره سری ناوندی جهلاوان دولتان وقت درخستن محیدین دا خوافتنا خویا لگل کانالا آن مصر ده افتشت آنی زمان دما ام بحثا باش بونا آلوزیا آبوریا جیهانه و هیویا درکتنا آشلیان دکن لهنک آلوزی لهنک دولتان پیوستی آوی به چاره سری ناوندی هنه محی الدین ببیرخست کو کلیدا چاره سری آلوزیا لبنانه لهفکرنا سیاسی حکومتک جهاتی و پشتگریا پارلمنتویه بیویجی تا آلیه کی مینا ایمفن نکاره لبنانه جوی آلوزی خلاص بکه بی حکومتک صندوق نکاره آلوزی چاره سر بکه جبر کو دوی حکومتک هبدا کو پیره بده و بستینه و هف پیمانان پیک بینه دوی درباره در روشا کوچبرین سوریین لولات هر روز دچه خرابتر دبه. به هاتنا دم سالا زوستان راجی کوچبرین لباکور و رجاوای پایتختا بیروته دناوا زحمت یاندنه. لگوری بزیشکن سینورنا ناس 150,000 کوچبرین لکامپان دمینن جپیوستین جیانی بپارن. دیمنن جناوا کامپا آرسال جی ویا که ددن خویا کرن. بلند به کوچبران دوام بکن لکامپا کوچبران یا لبوسنا یا آگر بکنه چادری کوچبران کت آگر به صدان کس لبر سرمایه هشت. کامپا لیپا یکو 1300 کوچبر لیحنه آگر پیکت کامپ جاره که ده دناوا دومانین رجدما. تیمین آگر کوچه ین کانتونا سنا یونا یک سر بری خودان هرمیم کوچبرین کو کت نوا مترسیا شواتیج کامپی دور کتن. نونری ریک خستنا کوچبران آ نافنتوی یا بوسنای پیتر واندر آوارات روش شواتا لناوا کامپی وکیا بویره که مترسیدار بنافکر اوگات جبو اوروش پیک نیه تشتا جدستی متی دهات مکر لی دروشا هیده من نکاری پشتوانیا ریوه بریا بوسنای بگرین لگوری چاپمنین هرمی بریا شواتی لناوا کامپی خباتین داویین پیوستیان هات بوکرین ده داخوانیا جالیه وزارتا پاراستنیا بوسنیا کو درکتی ده جی هات گوتن آگر بزنابون هاتیه پیخستن ده انجامی ده پرانیا چادران شاوتی او کوچبر لبر سرمایه مانه
ملیبینرین هجا بویا رو گشتن هری باکش و سرکه این لسرانسری جهانی مهوداد 20 دقیقه و چند جهانی دژوره پیشکش بکن اود بیجین حتی روزا شمی جاری کردن ورین پیشیا و بنندنا و خیر و خوشیده ارشاد بختار بن